Ole kan ngai thak chan ma in Myanmar Urban Agency request tam maya ka ngai thak chak zong taka ni ve thawa ma se chu ti rual chuan mu tura wang lu tuka ka zon ngial point English a ziak le chiar ka mu meu lawa an chong chuan om cheu thau ma se ka thiam bok si lawa chuwang chuan ka mu the ang ang ka ron fom khoma heng chau po hi ngai nom tham takani chong thiam le ti ngai na shedeu ni pheila chuan ngai nom fe fe tam don lu tuka kawi ang reng khop mai mingvel hi alam dan dik ka shiat lawa wangin kalam dik don lawa in mi shiat thiam na ka ngen ma sa ani Burma Myanmar hian manlai thon thu ngai nom tak tak tam tak aneya thashang le ramhwai thon thu ngai nom le tak bok si an nei cheu po hi thil ma kani lo om bok si ngai nom bok si multhi ti ding sung sung thei hlir ania an ram chunga thil thenga wanga tharau lam na thole manlai changa an thon thu in hlan chon atak nge do chui chwa thei to lo thleng hian thashang thon thu lam ngai na mi tan chuan du thu sam ani an thashang thon thu in hlan chona sha thlo ber te zinga mi pakhat chu ponania anti white lady hi ani a he tharau hi airodi luidunga in lar chin an soidan chuan henu hi ami pa mangai takina phat sana aril runa lutuk chuan ama nun na la in heluya hian atla hlumani he white lady hi zana sangaman tu te ma in lar china azairi mangin tui chunga thlem lo tum china ama azui tua piang chuman betin tlahlum turin tui chunga anuk lu china ni anti adang le chu thashang lu nei lo nga twe hong anti hi ani a Myanmar marlama a in lar chin he thashang hi mi pathani in sakei na sia wanga lubung ani a ramwang mi te ma in lar china kong dik lawa shwain sakei ril cham omna lama shwai phe ta tum china vandwai pala he thashang tong tu te chu a thi ang che khan an thi ve china ni anti anram hwa zinga pumpelan tum sham sham chin chu sinbio me emo min bin anti hi ani a he thashang hi raipuar inemo munram to akala piang hne na ain lan china ti chuan man lai muna shwai chin min bin zui tu hi chuan man lai khwa hi an chwa san thei to lawa mu an ni to ngai mi alawani he thashang hi tunan hlau thei em maya me chenau pai chuan mun hluyemo inram to zu nei po an nai ngam ngai lawani thina tharawan ti mai ma pheiwa ribon engnula po hi thalar le chi ron ania thina tharawan ti ang chi hi chi sang sang an nei ve ni ina langa mi rap thak taka thi te tha ni angai ani hetiang tharau ho hian mun sang sang an veng china tuna kan soi tur hi than mual veng tu tharau ani mi thi to te mun kho har tak hi a ina ta na thanga me che tharau ni in samdum sei taka neya zanla ya adara kwang puchungin than muala chhuasana khochunga awa kwalin thitura du te in kongka zona akwang putchuang ata chute akwang nga na ina nau pang omte chu na sat takadam lawin an thita china ni kumsang kha jakwa somkwa borvel khan ma pheiwa hi puithiam pakhat mu manga inlarin nau pangsa a edu awanga chutianga che chin chu ani thuwa soya puithiam ho chu uluk taka inron kwalin nau pangsa ni lo uisa eizok tura min theidan kongan ngai to a naute nei chung kwa chuan ma pheiwa laka an fate ven himnan an kongka a kan naute sa cha tuilo akha uisa tuizok ti ziakin an tar ta china ni kumsang ha zakwa somriat pariat khan rengun khopuya mi puin norna pui tham takan hwai hota mi sang tam tak pung khomin in 12 wak na chuaka mi tam takin nunna an chana ni kha zirlai nau pang nunna chan po anom nuala reilau te a nunna chan ta de tha ashang tia soi atam tareng ani soi neu hi atop thei tareng reng lawa uprising kumsom na chia soi neu hi apung na sajwala ramtana antorna le an martarna midangin an the ngil mai an hlau ni om takin boruak an ron nei lian hle ani Shwedagon pagoda achang hlalaute meni gon phei hi chu thilpa ngai lo thlen tamna deuh bing ni in
kumsang hazakwa somriat pariat khan helai hmuna hian zirlai naupang tam takan borala rampum deng chuak hat thei thil po helai hmuna hian a thleng zeu zeu helai hmuna cheng mi panaupang pakhat chu kongpuya a thian tenin anin fiama atui hala wangin anina tlan ho a tepat tui chu nawa her ho in naupang ti taka a in thei ngila dokana hung ringota a thian tenena infiam tur chuan an tlan chuak le anu loka chuan tui hal le in tui in tur chuan in chhunga an lut le a enchiang hlei lovin dokana atui da kha in atum ringota a in man chep tia tui ani reng reng lo ti a hretchia nawa tui zong zong kha lo sen veka a han hnim chuan tui ni lovin thi sen veka lo ni to ti a hretchia a hlalu tuk chu thi sen ti na chewaka anu chuan a in hliam emaw ti in ranglu tukin a pan hnai ngala nawa thi sen omava mu ve chuan makti na in a khat ngal thi sen chu a leibu ngala a ham haihlu tuk chu ti tur ber po shebik lo a fa panhena chuan tubula ma engma soi chuak lo turin a shil ringot naupang chuan tu ma a shil lo tur thua tiama ma se heta hian thil mak thleng chola zo mai lo zana lo ni a naupang nu le pa te chu living room a tv an ena mi pa naupang chu anu le pa te bula a kal ve le a tv screen chu aron in zoom chiam chiama a screen chu ron ke popin thi sen bok chu aron luang chuak le zoi zoi anu le pa te hlau chuan police an call top ringota mase police te po chuan thil thleng chu an ron mu ve nge ya ti ngai na an shebik lo he thil thleng hi thil thleng tak tak ani a helai hmun hi an rauh san deuh ngal ani mianigon shim shim hian ramhuai a hip kan ti to kha kumsang ni panga me ni sari khan yangona bomna sa takina puaka city mart degan center le thai fair pazundonga puakin nuna chan mi tam takan oma he bom puak chana hian a phena po soitham fe chaw omve he bom puak boruak a re deuh chia tia hian taxi driver pakhat chuan degan center lama kaltum nula pahnih a phura taxi driver chuan bompuak awanga degan center an khar thuwa sei chuan nula pakhat zawk chuan bazar tumakal kan ni lo kan ban zong tura kaltum kan nia ati tamaya driver makti lutuk cha hoileta ban an lo nei reng reng lo ti chu muta ani mihring ni lovin ramhuai lo phur reng ti na ni chu ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota chumdanga po aya ngai nom tak tak ron da zel ka tum dona chuwan chang ka channel hi milo subscribe sak theu don nia atop thlenga milo ngai thlak saka wangin ka lo me